سلام تقاتلتنا الشانل كما يوعلكم سناي عرفت جزينا تمنون لو ما عندك أنا سنبت واتشين ليست وإذا نزل مستدل سومن أبنا هنا واتشين ليست كنا قمتم زلنا باريس بحسر زبلت فيديو كريكم كفتني let's go together. اوكي كمزي بسكرين نري زلنا بقدام نتحيزي امس يزلخو جي بي بي كاد جي بي بي كاد اب زحلف سومن اندحر إنيا حدا أقدس زخونة سابورت ليفل ريجكت خوينا لابزي ماركت كم نري زلنا نابزي تمليسا دما حجي ناي هيد اند شولدر باترن فورم جيرا نسيل بوزيشن كرينا مالتي ولا بني 4 ساعات تايم فريم اندحر إنيا برايس is down trending تي ناي اب ترند زنبره ماركت وديو سلازي ناي داون ترند فورميشن يمصيلنا زلو ماركت كم زريه زلنا اب ناي 15 مينيت تايم فريم نحر قيرناها بتعما اقداسي زخونت this is head, this is left shoulder, this is right shoulder. So price we are expecting price to drop كابزي right shoulder نتحتنا بسوسان كلتان حمشة ميتي اريا نايز بمولو ابزي زحالف صومن زي قدو مالتيو نتحتي نسيال نسبيع لنا مالتي سلازي انتاك نقبرنا برايس ناي كبابي سالاسان حمشك لسي 4 بيبس خون لعلي سبيس لنا اب ناي صباح مالتي ناي صباح ماركت مستكفته نزي زون زي فيلم سكبرت لنا we are going to look for sell position سلازي we can look the resistance the important zone resistance لنا سلازي we are expecting market to drop from 1.64 160 area مالتي كاب زون زي نسيل بوزيشن كنرينا زي جي بي بي كاد very important تريد علاتنا مالتيو بمقصال جي بي بي واي علاتنا جي بي بي واي نحرينا ماركت completely up trend ويدما ناي up flow حيزو خيط قني مالتي كم دريا زلنا نايس تكون ترند لاين كومون نايس تكون حير حيز فورمنا قبرلنا كخيط قنيو من 4 ساعات تايم فريم ولا نترقينيا مالتيو سلازي برايس حجغا ابناي كونسوليديشن ويدما سايد ويز موف اتلنا له بتعمي امبورتانت زخونه سابورت فورم غيرلنا له ابزي كم زريا زلنا ناب 163 مالتيو 163 كا حدا انستيتيوشنال ليفل لنا كومون اقدس زخونه سابورت فورم غيراتلنا لا بلعلو نحريناها 164 لاتنا مالتي سلازي انت كنصبينا برايس تو اكسكيوت وي دما كابز تراب اريا وي كابزي سابورت اند ريزيستانس كابز كوصلنا كنصبينا مالتي سلازي 163 ندحر بريك غيرلنا we are going to look it for sell position up to this level سبب زي اريا زي نسيل بوزيشن كنحزاينا مالتي ندحر 164 نلعب بريك غيرلنا برايس we can expect TP1 164 500 area كومنا بلنا كسب لعلي باي بوزيشن كرينا مالت سلازي جي بي واي ابا قداسي بوتا ويدما ابا قداسي ناي سيل اور باي opportunity تفبلو زون يزلا كم جاغيركم مارك بمقباركا نزد مسدلو معلتي كنكاتاتلاينا مالتي very nice one can we see so GBP card and GBP واي رينا لنا سلازي NZD USD كاكرينا NZD USD 4 hour time frame بتزعبيه time frame نحن مالتيو price if we see all uptrend all buy is over buy is done as we can see buyers finish their job كم زر يزلنا مالتيو حجن حرقنا غا price forming lower lows نسيل position كقدلنا market نرئي لنا مالتيو عبنا 15 minute time frame نحرق أمسينا غا if we see very important زغونة support already break وين حجنا بريزيستانس تغير له كم زر يزلنا سلازن احنا انتاي كنسبينا حجغا ناي NZD USD price must push this gap 0.600 مالتي 4 بيب كومون 35 كسب 4 بيب اريا مالتنا زكابر مسكبرنا بالحري we are going to look for short position بالحري نسيل position this is our TP1 this is our TP1 كومنا بلنا من تحت السيل بوزيشن كرينا at any time قن دحر نزنو بلا زلنا area respect غي قبرلنا market straight away break غيرلنا غا if it break straight away to the up
we are going to look the opposite way after retest for buy position كرينا ማለት ስለዚህ NZD USD ካ ኣብ ገዳስ ቦታ አላትና بخمس መንገዲ most በትዝዓበ አራያ ንሴል ፖዚሽን ክትመፀልና ግን ነዚ ንብሎ ዘለና ኤሪያ ሪቴስት ምስ ገበረትና ኢንኬስ እንድሕር ዝኾነ ሪጀክሽን ዘይረኺብናኻ we are going to look for buy position ማለት እዩ so NZD USD ሪናልና let's come to gold ድሕሪና ብተሓለፈ ሰሙን completely with ብዘይ ዝኾነ ናይ pullback እዚ ማርኬት እዚ heavy aggressively ናይ buy position is خيز ዘሎ ከም ዝርአ ዘለና ማለት it was completely buys ሕጂ ድሕሪና የሆነ 4 ሰዓት time frame ካ we got very important zone ወይ ድማ very important area of value ለና ኣብዚ an area of value ለና ኣብዚ as we can see come on if we measure this top to bottom from top to bottom this this area is 32.8 this is 32.8 Fibonacci retracement ስለዚህ እንታይ ክንጽበይና ካብ ናይ ጎልድ ሕጅብ ናይ 4 ሰዓት time frame ከም ዝርአ ዘለና price ነዚ area እዚ ፊል ክገብረልና ሞ ካብዚ we are going to look for sell position if price at any given time broke 18 break እንድሕር ገይርልና ግን we'll look it for buy ስለዚህ gold don't touch it for now until ነዚ ንብሎ ዘለና ኤሪያ ወይ ነዚ ንብሎ ዘለና 18 ኤሪያ ማለት ነዚ ፑሽ ምስ ገበረትና ግን we are going to look for the short position we are going to look for short position ካብ 18 ኤሪያ ማለት yeah 18 ኤሪያ ካብዚ we are going to look for sell position ክሳብ ነዚ ፊል ዘይገበረትና ግን ዝኾነ ነገር ኣይኩን ገብራኒና ሕጂ already market heavily push ይዘለን ላዕሊ ነዚያ ምሳበትና ግን we are going to look for sell position በቃለ AUD card ኣብዚ እንድሕሪና AUD card ወላ ብናይ 4 ሰዓት time frame እንድሕሪና price got rejected from this beautiful 4 hour time frame resistance support area as we can see very beautifully rejected ካብዚ price reject ኮይኑሎ ብድሕሪኡን ናይ 4 hour trend line completely 4 hour time frame support resistance break ገይርልና ኣሎ ሕጂ ድማ እንታይ ክንጽበይና ነዚያ ናይ 4 ሰዓት support ናህና break ክትገብረልና ክንጽበይና ማለት እዩ sorry resistance break ክትገብረልና ክንጽበይና ነዚ area ዚ break ምስ ገበረትና break and retest ሽዑ we are going to look for buy position እዚያ break ሳብ ዘይገበረትና ግን እዚያውን ከምተን ናይ ካልኦት ክንጽበይና ማለት እዩ can we see beautiful trend broken price straight away touch to the resistance level ስለዚህ price resistance ናህና reject break and retest ምስ ገበረልና we are going to look for buy position stop loss below this area ገርና ማለት እዩ ካለ AUD NZD if we see ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ብዙሕ ግዜ the sell position analyze ንገብራ ነርና ኢና our trend is completely broken very important ዝኾነ trend line 4 ሰዓት time frame trend line is completely broken again our support is broken ከም ዝርአ ዘለና very nice 4 hour time frame support is completely broken ስለዚህ price is pushing back to retest now to fill this imbalance structure so እንታይና ክንጽበይ ሕጂኻ price to give us this push to the up for sell again ምክንያቱ እዚያ ወላ እንድሕሪእና from top to bottom if we measure this one it is 38.8 almost 38.2 fib so ነዚ ኤሪያ ዚ ፊል ክትገብረልና ሞ ወይ ነዚ ሳብ ሕጂ resistance ዘሎ ፊል ክትገብረልና ሞ ካብኡን sell position ክርአና our final target 1.05 area ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ኣለዋ this market ምክንያቱ buy is over as we can see completely buy is over so price completely drop again we are going to look for retrace of this area እዚያ retrace ምስ ገበረትና we look for sell position next AUD USD exactly ከምቲ ናይ GBP GPY ክንሪኦ ፀናሕና nice ዝኾነ ትራፒ ዝኾነ structure form ገይራትልና ዘላ ሳውን very nice ዝኾነ trap structure form ገይራትልና as we can see so price either direction break እንድሕር ገይርልና we are going to look for sell or for buys
ቅድሚ ዝኾነ ካብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ወይ ካብዚኣ ፓተርን እዚኣ ምውፃኣ ግን እዚኣ ማርኬት እዚኣ we are not going to touch. Can we see? So at any given time ነዚአን break እንድሕር ጌራትልና we are going to look for sell or for buys. Overall our trend is sell. Can we see? Price is completely broke. Trend line is broke. Resistance is support is broke. If we see, so price completely pushed down. Again,